Assalamu alaikum. O şeyh, Allah üçün bana yardım beriniz. Sebebi ikinci ayalı bolom. Ayalдар жака алып барып сизге жолуктурайын десем, жолдошум ал жака барбайт. Таанышдар көрүп калса билинип калат. Себеби 11 жылдан бери ачыкка чыкпай жүрөт. Эки эркек уул балдарыбыз бар. Сабырдын үстүндө жашап жатам. Биринчисинин улуу кызыбызды турмушка узатып жатабыз. Свадьба кылып аябай чоң исраф кылып жатышат, чоң күнөө. Умрага барып, ыйман келтиришип, намаз окуп, орозо кармагандан кийин жаштар менен шан шөкөткө аралашып, кантип свадьба кыласың десем, 4-5 саатта бүтөт, эч нерсе болбойт дейт. Ошонун айынан мага 3 талак берген, кайра 3 сааттан кийин келип мен берген жокмун. Ниетте болуш керек, ниетинде жок болчу дейт. Талак пы алмаштырып талап деп айтып койгом дейт. Талак эмес, талап деп айтып койгом дейт. Күндөр өттү, кече жездеси менен Куран окутканы кеткен, түндө сүйлөшсөм ичип алыптыр, тилдери былдырыктайт. Мен сени давно бошотком дейт. Эртең менен болсо бошоткон эмесмин дейт. Ыйман алсыздыгынан коркуп кетип кайра бошоткон жокмун деп, же чындап бошоттубу, жалгандарынан тажадым. Siz mağa жардам бербесеңиз, Allah сизден сурайт дейт. Ажырашкан аял эмесмин, же күйөөсү бар аял эмесмин. Эч кандай адилеттүүлүк жок. Жолдошунун номери бул, меники бул дейт. Мен муну алып калайын, чалышым керек экен. Бир нерсеге таң калам. Биздин Кыргызстанда азыр экинчи аял жашап аткан канча аял бар? Ким айтат саны болжол менен? Kança misal üçün? 5000 var mı? Şu andan köp mü? 1 milyon kança, 106 milyon köp. Kança bir 10.000 var mı? 5.000. Boptur 5.000 bolsun. Adamlar bir memlekette 300-500 adam bolsa oşun üçün pasoyustu atışat. 3000, 4000 sandağı, 5000 sandağı adamlar için mizan çıkarışat. Anan emne üçün uşul 5000 en azı milyon 5000. Ekinci ayallar için nege mizan çıkarbaydı? Baykuşlar koru bolup atat. Çın mı? Egerde mizan çıkarıp ekinci ayal urustat berilsin dep жазса, ekinci ayallar erkin jüre turgan bolot ele. Alar Kırgızstan jaran emes be? 10 yıldan beri bekenip jürem deydi. 11 yıldan beri. Bu deputatlar ne iş kılıp oturat? Ekinci ayal tiyvesin dep atat. Bular ertap anda. Kayakka güyük öteyet. Oşoga güyük öteyet. Dinibizde var, saltыбызda var. Anan oşonu sen korkogun gelbeyt, adamlıkın tevelep atasыңар mizan çıkarganda. Oşol 10.000 ayal, 20.000, 30.000 ayal, 50.000 ayal Kıtayga tiyip, başka tiyip korkup жүргөндөр var. Oşoga jırgagandan tiygisi gelgen jeri jok. Ağadağı er gerek. Tirücan, ıssıkcan aldağı. Üyünde eri valla mizan жазып koyu veret eken, biyaktağılar kıynalat eken. Özgörçü gerek bunda bılcıragan mizan, iştebegen mizanlardan bardığı. Adam öz nüktiyar bir ön majburlu alıp bergen jerin jok. Geylerge mizan çıkarasın makul dep. Bul halal iş kılıp atar. Kana kayaktağı gumanduluk, kayaktağı bir adilettүүлük, oşul ayalların bardığı azıl bekenip jüre soykuday olup. Şunday emes be? Oşolor bizdin kızlarыбыз, ejelerimiz, karındaşlarыбыз, apalı bir tuğandarыбыз. Alar nukun kim korgoy? Koçaga çim ayta albayt eken baykuşlar bular. Men ekinci ayalını ayta albayt eken. Günde bana 100 soru gelse, oşonun 5'i ekinci ayaldan soru gelet. 3. ayaldan soru gelet. 100'den 5'i. Emne alar ne kılış gerek? Allah'ın takdırını kim öyleydi? Deputatlar ekinci ayalı var dele, ekinci ayal yaşap atkanı dele, oşon aytkısı ki bardığını tartipte o şerde. Kançasın ekinci ayalını nikesini kıyıp bergem özüm bana men. Kançasın özüm bilem. Sanattağı verip koyun, buna seniki mına de öyle. Anam bardığı rapbak boluşu de perişte de olup, Kuda saktasın.